Como foi o meu finde en 4 reels? Aí vai o primeiro. Outono gastronómico en casa Ramirás. Easy no, no need to go down. Rock that run, that this how we frown. Easy no, no need to go down. Easy no, no need to go down. Rock that run, that this how we. Easy no, no need to go down. Rock that run, that this how we frown. Easy no, no need to go down. Easy no, no need to go down. Rock that run, that this how O we. segundo, tren turístico de Galicia, dende Ourense a Valdeorras, na ruta Ribeira Sacra, Valdeorras. What you wanna do, baby? Where you wanna go? Veña, que imos co terceiro. Costeira Sonora no Pazo de Tubes. Espectacular. Sentados en el mismo sofá, calmante entre la estrella polar. A veces es tan raro que estando aquí a tu lado no sé dónde demonios está. E agora imos co cuarto. Moitas ganas tiñamos de volver ao fórum. Moito reencontro. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. Quen foi o que dixo que en Galicia, se non era verán, non había nada que facer? Veña, pero o fin de semana que ven, haberá máis. Hasta logo!